Kiyem gelsine Munzarlarımdan Kiyem şul inde Munzarlarımdan Kiyem şul inde Dilkeyim bağırım Nişrimsin inde Munzarlarımdan Kiyem şul inde Dilkeyim bağırım Nişrimsin inde Hani, sen şunda motor jırlıysan? Nega jırшы bulurga okumadın? Jırşı? Başıma da kirip karamadı. Kichkineden o'qituvchi bo'lishga xayollandim. Ko'rshi bolalari bilan mash kelib o'qituvchi o'ynaydik. Siz negadir hozir onday o'yinlar o'ynamaysiz. Bolalar yaratganini bilgan ko'rshi opalar o'zlarining nanilarini qarorga kiritaydilar. Ya o'qituvchi, ya tarbiyachi bo'lam dedim. Adabiyotni yaratganga ko'ra Pet institutning Totar tili ham adabiyoti bo'ligini o'qirga kirdim. O'qituvchi bo'ldim. Mana shu. Nega ishlamading? Ishladim. Ayting bit. Ishtiyin oqshaga nervi bitirib yurma. Zulfiyanigina qora deydi. Ani, mening bitta o'shim seniki kabi motor. Mana men o'yladim-da, jırшы bo'lurga bo'ldim. Sen narsa qizim? Jırşı bit u professiya tugul. Sen o'zing uchun jırla. Bizning uchun jırla. Tek ani o'zingga hunar etib saylab olu birda durust tugul. Men masalan sening vrach, tabib bo'lishingni tilar edim. Biz qo'rtayg'ach 50 kimlarga borib yolinib yurmas edik. Sengina davolar eding bizni. Yo'q ani, men vrach bo'la olmayman. Men o'qoldan da qo'rqam. Sen vrach deysang, qon ko'rgach butunlay yig'lam. Ey qizim, onda yuraksiz bo'lmaylar endi. Vrach bo'lmasam bo'lmassan. Tek jırşı bo'lam deyingni ayting eshitirga da tilamayshad. Onlari qizim, sening jırşı bo'lurga ortiq tovushingda yo'q ish. Bor mening tovushim, bor. Birovlar bo'lsa shodlanirlar edi. Eshik yordam etirga bilmaslar edi. Ha bular. Ey Zulfiya qizim, so'nggi vaqtda Sobi bola kabi ko'p kelargagina turasan. Ko'shish shiri desang endi o'lda o'tdi kebek. Narsa bo'ldasan senga? Bilmayman. O'zim da bilmayman. Qortaydim oxiri. Qort qizlar shulay bo'la bitingda olar. Ey qizim. Zulfiya. Tik atingga eliga yetmay tur. Onim bilan o'zim söylashibman. Mayda babar. Bigrak uzak buldu. Bizni yo'qotganlardir endi. Sening orqada Hozir kelib jetamiz deb sholtirab hali. Nima deysanmi? Nima tutib turasiz? Uzoq söylashma. Kartochkalar hozir qiymatlandi jonim. Aybola. Sen mana bu qor ishingizdan keyin hozir kelib jetamiz biz, hozir kelib jetamiz. Ey. Hey! Xotin qizni bilasizmi bitindani? Kibitga kirsa shiga olmay bito. Sen narsa söylenip turma, telefon aşağı. Yorar. Hozir kelib jetamiz. Hozir kelib jetamiz Aybola. Yorar. Kutamiz, kut. Hozir burchilma. Bo'ldimi? Kartochkani unutma. Ey.
Aytmasam unutturayın hali. Eyde canım, eyde canım. Ой, Булат, жейінде шул пылесосыңның зинахар ішіне. Жейінде шул пылесосыңның күні бойы отырасың бет шошы пылесос білен. Келіп жетулері бар бет енді қазір. Харижизді білен көшіхан апалар келіп жетелер бет енді жейінде зинахар ішіне. Әмине, ішлеп өтірем енді бір қолса кіл қола ол, оннан қол жетмейенлерге. Харижизді біле. Көшіхан апа, ұз кішілер, аңларла. Сын өз кіші деп енді ит ұздырып қашы алмайлар енді қонақларына. Харил, сен біздің бригадир кібіге нитмейсің де нитесің. Нитмейм де нитем де. Мен өзің қоларға қонаққа барғаш, Харижизді міне бұлай жейіліп отырса өзіңе бір де көңілі болмас. Жей давай. Жарар, Әмине, қышқырма. Қазір жиям қазір жиям. Утыра, прямо утыра. Әне жаным келіп жеттілер. Бар, ош. Hoş deyip, tutun devirlerini eteyim. Neyteyim. Yarar indi bizim aşağım. Kaçlar? Hazır aşağım, hazır. Gildiniz mi Gülcihan Nafa? İsen misin? İsenler misiniz? Ses, kerkelerime. İsen mi? Ay Bulat. Sen misiniz Kadir? Kışka kilip jitti. Hayda uzandırız kızı. Rahmet. Ne sebep deyip gildiniz mi? Mana Portugaliya'dan tiyap jiberdi. Ayye, jiverdiler. Kuğup jidip tağın üstlediler. Bir geyret bulgan. Birgeleşip, rahatlanışıp şeyler işerimiz. Yarar. Bir özümüzge gine ellenişik bit. Mana sizning yonunuzga kelirge bulduk hali biz. Bir geyret işleyensiz. Ay Bulat çıkayım deydi, hoş alayım de konaklarına. Hayda Uzu kız. Ay, Gelip Nihal. gittiniz mi Gülcihan abla? Rahmet, ne kaldınız? Sen sen malay. Sulaydı. Buna min hatın kız bile kibitte yürüyen İrat'a orden tapşırıydım vallahi. Yavuz Hasan ha. Ey Xudayım, yol boyu. Kulak etimini aşap kelgen, mında kelgeç tağın zarlama bit. Sun bit zorlamış ayını canı kayın. Siz bir teybirini olmasanız olmaysınız. Tutup kına bulsa da karıysınız. Ruhsat etsem ay bulat. Vallahi tişlepte kararlarım. Ey Allah'ım. Biz hatın kız bulmasak siz iratlar dişleriydik mi? Dişleriydik. Rahatlanıp geçeriydik. Ne şekin? Uygençe. Baştan uygenç. Yarar kızıydı, yarar. Haydi. Ay bulat bu hatın kızının ucetliğine iten beni. Haydi. Sözüm vermeyi. Benim böyle yarışa bitmeli ya. Böyle yarışa bit. Ne sözümünü bileyim? Çünkü dürüst söyle. Hatın ciddisin ha kızdırma hanımla. Yarar kızıydı. Meytem el yarı kilgensiz. Yüzümüzde sağını bitken idik indi özünüz ne? Gayberler anlaştırdın mı sen? Meytem onu hatın işe balıp geldiniz indi kütərip. Meşakkatlenip sürdünüz. Yok indi onun bileğine yarılanmamız. İkimiz de pinsiye alamız. Rahmet sizni, rahmet. Konakka bit indi bu şkulu bile kilmiler. Altın kayım dağır kayım mı ne? Hazır silindi dürüst sillisin. Eyleyiz. Sizni, haydi biz zalga gireyim. Kolay gelsin. Haydi, hatun kızlar kokyada olsun biz zalga gireyim sizni. Rahmet. Uzaydı. Ay. Yaşap da karıysın ha. Maladets, nikaş maladets. Kevge rahmet. Sizni, sviterini sol bizde sizi. Şulay rayker şu. Karadı. Ay bulat. İyi. Alıp bir eli karın bunu. Aydarı bir kumullarını kutarıp jiberi görür. Hazır sizni. Ana bit. Sol karmını alıp kırak gitmedin sen sizni, hey. Ayo malay. Yok yaramay. Uzunda dursun. O bir karmın simye, bereketi. Senin uzunda mınlık şu bit. Mene ay bulat sizge kelip şul karmınlı oynap jibergeç. Sin çırlap jibergeç. Kumullar elden işli malay. Yakışlar kelip biteyin vallahi. Rahmet sizni, rahmet. Aydarı ay bulat. Zırladı benden.
Өзіңе рахмат езі. Сондай мұңлы күйлер өнесің, рахмат өзіңе. İsa'mısınız Şamil Şakiroviç? Hoş geldiniz. İsa'mısın İsa Sabirna? İsa'mısınız? İsa'mız kızlar? İsa'mısınız Şamil Şakiroviç? Bizge alıp gelgen yurgan minderleriniz için rahmetimizni bildiremiz. Remontasyon bizde bulganınız yok beteli. Bizde hazır şunda şista, şunda motor. Sizge rahmetlerimizni eytip bitire almayız. Damir, şulay ışık dibinde bastırıp koytarıp jiberler akırı bizni. Eydegiz. Şamil Şakiroviç, bizim kile satana konsert bulan. Kilesizmi? Biz onda dinleyimiz, şiirler söyleyimiz. Şakırsağız kile biz. Bizge eytirge de koldurmadılar. Barısın da silah girdiler. Balalar bitindi. Şınlapta kiles. Eğitken biz iken taş yavsa da kiler biz. Balalar, Şamil Şakiroviç noktaratı bitirmeyin de oysa büten kilmesin bizge. Yararında İsa Sabirna alay demeyiz. Biz balalarımızı bir kere atabız. Mümkünlük bulgan sayın kilip geri yaşak biz. Şulay mı balalar? Eydegiz. Biz sizge kuşlanışlarını kursatmadık biter. Eydegiz balalar. İsenmisiz kızlar? Bu Alsoğlu oğlunaydı. İsenmese Alsoğlu oğluna. Tınlayım sizni. Samat Şavkat içinde mümkün bulmaz mı ki? Samat Şavkatoviç ministerstvda kengeshmede. Koytuğa şoltiratqanınızını ayttirmin. Nerse? Tağın yerini izleymin. Miskin Samat Şavkatoviç kaçta da tanışlık yok. İden işletteyken ulanı. Hayırlı gün kızlar. Kay dokumentarını verelim. Mine. Ondan Alsoğlu oğlunu şoltiratkan idi, sizin sırada. Nerse koruysun anda? Eyde tanışık. Min Şamil'e boyun bulan. Elle türlü yoğundu bu kızın. Senin birer tilagin var mı? Ye? Eyt? Sinan'ı beraber öteyalıyız. Koyan bilesin. Belki min tılsımşıdır. Olay bulsa benim eneğime koydar. Şamil Şakiroviç. Alina oğlu. Bizge köpten dugulina keldi. Anisi faciali ravishda vafot bo'lgan. Abisinde yaşagan. Abisi vafot bo'lgach, atisining yosh xotinini kishi bolasi kerakmi shu? Anlaysizdir endi. Demek sen tılsımşı değil. O'sganim, bor, iптешләрем bilan o'ynayam. Damir, bala bit ol. O'zim g'ayibli. Qo'ya kelganimni unutib yuborganman. Siz g'afv etingiz endi Şamil Şakiroviç. Siz narsa endi Anisa Sabirona? Alina maturum, bor o'yna. Bu tılsımlı konfet. Dileganini diledi. Qop. Nega o'zing qopmaysan? Mende oğlu kaviydi. Ko'rasizmi mening tilagim o'talmaslikdir. Va seniki
Ye, tag'ı narsa bo'ldi endi. Birisi de bulmadı. Bulay sog'inib şoltiratam. Şıgasın da gitesin, şıgasın da gitesin. Men onda bir özüm yolg'izam. Слушай, narsa siliysin sen, ha? Men bet ishlayim. Ida seni saqab o'tiraymi? Ida oysa ikkovlashib ida o'tiraylik. Menga bit ko'ngilsiz. Ishga o'rnash. Anda ko'ngilli bo'l. Qo'ya o'rnashim. Niyegina qaytganmizdir endi shu qozonga. Tanishlar yo'q. Bilishlar yo'q. Qo'ya borga bilmim. Moskvada ishmasam qo'ya borsang da bulaydi. Kunning o'tganini sezmay qolayding. Ana, Zeynabing aşağı o'tiradi. Aptaratma meni. Пока, xush. Sho'tiratma butun. Zeynep, nishlayim endi men onun bilan? Zeynep, selam. Nihal? Seninki ati bo'lsan, men seni bek yarataman. Men de seni bek yarataman. Sizin işi koydu ya. Şundaydım. Şibari. Kolundan kilmegen eşeği yok idi. Mine. Şu salığın anı bitirdi. Eşeği bitire şu kışını. Ey canım. Eğitmeden. Nasılmı? Kinilgen sayın sıklarını bitaldım. Fatih'in şeksiz. Ay, bizde şartlarını bitalım biz sizge Jihan apa. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Kiyevi biz Şamil buluşmasa, koyayın da bizge mınday Fatih'larda turu. Son avuldağı yırtla satkaş. Bir bölmelini alırga da jitmedi, hiç akşabız Jihan apa. Kiri şol hapşarıda koytup urnaştık. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Kiyevimiz Şamil ay bigrek bulduklu, bigrek işlikli, bigrek tırış indi. İsen soğuna bulsun. İsen soğuna bulsunlar indi. Bu bulmasa bu Fatih tetmesiydi bizge. Hey Zihan apa. Emine terki o'zinikini itti. Avuldağı uyini sattırıp kazanga alıp keldi. Akıllı kişi avuldağı uyini satıp kazanga keledi mi? Bunda bir dürtüs dina. Bir-birisini aralaşmıyorlar, bir-birisini bilmiyorlar. Turmuş mu ne bu? Yarar indi yarar. Gül avulda şilenirge demegen indi canım. Eyteli şunlar. Eyteli sine karşı şunlar. Atı avul diye birden baş mimle aşağı bitirdi. Yanarsa şulay garmon uynap, qaytып ketamiz meni endi biz. Yok idi, haricizni idekir eyde. Başında ezret eyde mutlaka. O zeydiye Yavuz. O zeydiye. Başım bağırkeyim, kuş nuram kil, otur yanıma, otur canıyım. Ey canıyım, yarattım şu imranı. Bağırkeyim ne güzel, görünüptür. Zihan apa o'ziga canıyım bana debdir ha.
Шамил, безгә Зөлфиянең киләчәге турында уйларга вакыттыр. Ягъни кияүгә чыгарга җыенмыйдыр бит. Шаян әле, мәктәпне тәмамлагач, кая барачагын хәл итәргә кирәк. Аның нәрсәсен хәл итәсең инде? Ул күптән хәл ителгән. Я юрфак, я теләсә финансист булыр. Хатын-кызлар өчен шуннан да кулайрак эш булмас. Бик җиңел хәл итәсең син. Анда барырга теләмәсә? Хәзер телим дип тора торган вакыт түгел. Әтисе әнисе кая урнаштыра, шунда урнаша. Туктале, кызма. Тормышта үз юлыңны табу авыр бит. Без дә ярдәм итмәсәк. Аның бит бөтенләй башка юлдан китәсе килә. Нинди юл инде ул? Минемчә ул җырчы булырга тели. Нәрсә? Кычкырма инде, ишетмәсен, талашалар дип уйлар. Әле ул турыда уйлаганы юк иде ич. Кайчан җырлый башлаган соң әле ул? Көне-төне музыка белән җинләнә ич. Син ишетмәгәч тә, мин аны башта үз өчен генә тыңлыйдыр дип уйлаган идем. Бүген мин җырчы булырмын ахры ди. Телим тик кенә җырчы булып булмый ич инде. Аның өчен талантын булырга тиеш. В конце концов тавыш кирәк. Кычкырма инде. Син бит аны беләсең. Ул тотынса, үзенекен эшли торган кыз. Аннары каты бәрелсәк, баланың хыялын җимерүебез бар. Нинди хыял инде ул? Синең өчен хыял түгел, аның өчен. Нәрсә? Хәзер кызыбызны артистка итәбезме инде? Алай димим бит. Тагын бер кат уртага салып сөйләшеп алык дим. Дәвәтиләрен кисәтергә кирәк булыр. Нәрсә дип? Кирегә сукалап тормасыннар. Әйдә аларны бу ялкынны кунакка чакырабыз. Күптән очрашкан юк. Рәхәтләнеп сөйләшербез, бергәләп бу мәсьәләне дә хәл итәрбез. Алар килгәч, рәхәт булып китә. Гомумән олы кешеләр белән аралашу кызык. Аларда тормыш тәҗрибәсе зур шул. Алайса, рәхәтләнеп, гармоннар белән җырлашып утырасылар бар икән әле. Лилия, сорашмыйсың да? Ни дип бүген балалар йортында булдың? Әйе, шул бөтенләй башымнан чыккан. Я нәрсә яраттылармы күчтәнәчләрне? Яратканнардыр. Беләсең нәрсә? Бәлки миңа анда бүтән барырга кирәкмәстер. Нишләп тагын? Барган сайын, шуларны күргән сайын йөрәгем әрни. Бөтенесен дә җыеп, өйгә алып кайтып, шунда тәрбиялисем килә башлый. Син нәрсә инде, Шамил? Шул хәтле бала кирәк булса, мин аларны үзем дә тапкан булыр идем. Тапмадың бит. Зөлфия белән икесен бер тигез ярата алмам дип курыктым. Зөлфия инде зур үсте. Бәлки тәвәккәлләр без. Картайып беткәчме? Нинди картаю дию. Без әле 5 бала табып үстерә алабыз. Бусын инде аттырдым. Бүген балалар йортында минем яныма бер кичкенә малай килде. Шундый матур, шундый тәти. Ничек йөрәкләре җитеп шундый баланы ташлап китәргә мөмкин башыма сыймый. Кичкенә куллары белән мине кочаклап алды да күзләремә текәлеп: "Син минем әтиеңме?" ди. "Син минем әтиең булсаң, мин сине бик яратырмын" ди. Шуны карап торулары әле дә күз алдымнан китми. Син нәрсә? Әллә җырлыйсыңмы? Бәлкем алып кайтырбыз ул малайны. Әйтергә генә җиңел. Кеше бит ул. Чит кеше баласы. Бигрәк изге күңелле инде син минем Лилия. Юкка гына яратмыймдыр үзеңне. Мин
seni bik yaratам.